NYUSWA lapho ngihlala khona noma engizinze khona ngokwelapha okhulumayo umntwana wasengweni umntwana wasezingwekazini ezinhle ezimhlophe kukhuluma mina intokazi yakoNdlovu khuleka mina intokazi engenwa amakhehla yagadlwa amagedle namagedlekazi kulekelelana khuleka mina umntwana wasengweni ngiyakhuleka ngidulekile ngibingelela lona lonke la kwaMthaniya ngiyakhuleka khuleka mina mlukela mbebe malukela abafazi nabafokazana khuleka mina umntwana nangifunani bafazi ngangephi ebushini beni khuleka mina msukulu noma msukulwana kagwaguka kiyo mhlawumbe yacasulwa bakwabona bezizoqobo lapho ngiyakhuleka kunina nonke ubingelela nje kahle kahle isihloko sithi ithwasa liphuma kanjani noma sisesigabeni sokuthi uma ngabe sekuphuma ithwasa iziphi izinhlelo insiko ezenziwayo ithwasa ke maliphuma selidlulile esigabeni sokuguqa selidlulile esigabeni sokufundiswa noma sokuthwasiswa ilapho suke selikhule khona ke seliyothweswa noma liyombeswa isimo sesiqo zokukhula kwethongo phezukwakhe umntwana asuke ethunywe abadala leyo ndawo asuke athunywe kuyona kuyayisaqala la kuhluke endleleni yokugqoka yokwembatha kuhluke ngisho ebuhlalweni imbala ngoba lapho mesingahlaziya kahle kahle uyayethi umntwana mesasephehlweni esangena ezodlokuvula lapho siqala khona eyisembathweni ezibovu kanye nebovu njalo lapho kusuke kusakhishwa khona amabhadi khishwa wonke amabiba omhlaba uma singalichaza kahle ibovu ngoba ibovu indawo yebovu ichaza ukususa amabhadi ukususa wonke amathunzela bese kuyadlula kuleso sigaba kudlula esigabeni samabhaya amhlophe lapho umntwana usuke segcoba khona icawu kuyaye kushintshele ubuhlalo phinde futhi kunezelo mhlophe kuphinde futhi athi mesedlulile ecaweni umntwana ebese-ke kuleli lalekhaya iziko kuyaye kwenziwe ngokuhluka-ke hhayi ngokwazi ukuhlakanipha kepha ngokuyalelwa amathongo angenileyo ukuthi ngokwesigodlo salekhaya sezingwekazi bafisa abantu abadala senze njalo lapho sikwelela khona esigabeni sobubende lapho abantwana khona basuke sebembatha amabhayi noma amahwada abubende kuthi bese kudlulela leso sigaba-ke ilapho umntwana suke ephuma khona nalapho umntwana omhlolisisa kahle ukuthi usekufanele yini ukuphuma na ephehlweni lapho sinakisisa khona sibhekisise ukubhula komntwana ngoba umntwana mengabe ethwasa iyaye kufanele kungeniswe kule test yokubhula ukuze kuzothi kufika isikhathi sokugoduka sibone kahle kahle sihlolisise ukuthi usevuthwe ngokwanele yini endaweni noma esigabeni sokubhula ilapho siqale sihlolisise khona ukuthi umntwana kufanele ukuthi angagoduka lapha ekubhuleni kuphinde futhi mase siyela ngasekuphumeni siphinde sihlolisise ukuthi umntwana izimpande noma imithi useyacathula yini kuyona imithi yebo-ke imithi iminingi ezweni lasemhlabeni angeke aze agogode kuyona yonke kodwa suke fanele uhlolisise ukuthi umntwana usevuthwe ngokwanele yini ukuthi usengakwazi ukuyozimela esigodlweni sakhe selikhule ngokwanele yini lelithongo lakhe lafikela lazocela ukucatshiswa indlela ngoba benganawo amandla phezu komntwana wabo
eseshintsha ubuhlalo sebuvuthwa nabo ubuhlalo sebuyimbalabala sebukhomba indlela yokuthi umntwana asekhulile amakhosi phezu kwenyama yakhe lapho kushintshwa khona ngisho amabhayi okugqoka lapho suke sevumelekile ukuthi usengaqoka noma imaphi amabhayi ayigqubu evange asuke esebika ukukhula phela phezu kwenyama yakhe noma ngathi ethongweni lakhe lapho-ke khona sithi mese simkhipha umntwana lekhaya suke sekuyoginqwa inkomo phela kuyothweswa iziqu lelidlozi afike ilwazoluthwasela selikhuliswa phela ngalelo langa lelo sebejabuliswa sesimbuyisela ekhaya ngonyama isibuyele ekhaya sekuzoba i-graduation ngokwesilungu ngokwesintu lapho ethweswa khona iziqu liphakanyiswa ithongo lomntwana ukuthi selikhule ngokwanele selibuyisiwe endaweni sizobuyisa udokotela wendawo lapho khona kuhlatshwa khona izimbuzi kuhlatshwe kugingqwe inkomo yomntwana kumbathwe izembatho zengwe la ekhaya njengoba kuthongo lezingwekazi nabasengweni lapho khona sisuke simthwesa iziqu-ke umntwana simnikeza ngisho izitifiketi ezimfanele lapho-ke khona mina njengomakhosi uNdlovu Gobela uNdlovu ngibathwesa abantwana iziqu ezibafanele ezisabelayo ePitoli ukuthi umntwana ungumelaphi wendabuko osemthethweni ngoba phela mina amakhosi uNdlovu ngiphansi kwe-institute yabelaphi bendabuko lapho khona sithola zonke izinsiza zizosilekelela njengabangoma abasha abafundile futhi lapho sithola khona isitifiketi esigunyazayo ukuthi wena usuwumelaphi sithole nezincwadi zodokotela ezigunyaza umuntu ukuthi uma engaphilile ephethwe isigulo sesintu uyakwazi ukumnikeza incwadi ezoyokobika emsebenzini wakhe ukuthi cha ubegula nje ubephethwe isigulo sesintu lapho sithola khona nama-license iziqebhezana esiziphatha uma ngabe usuke uyokumba imithi kambe uyogeza abantu ngoba hleze sihlangabezana nezingqinamba eziningi empilweni uthi uyogeza umuntu aphinyelike emfuleni kodwa ebesiyadlula ezolahla emhlabeni ngenxa yezinkinga zakhe ilapho osuke kubaluleke khona wena-ke ukuveza-ke iziqu zakho ukuthi wena kuze kuphinyelike umuntu nje phambi kweso lakho ngabe wena ungumelaphi osemthethweni yini noma cha ilapho-ke suke sekhula khona umntwana simshiyeke ekhaya azikhuleleke naye acathule ngendlela yakhe-ke sikhuluma ngokuphuma kwethwasa maliphuma ephehlweni makusuke kuphuma khona umntwana ephehlweni lisuke selidumele emasompeni ngokwezinsuku zakhe lapho umntwana ngeke ngimthathe khona ngimise lapho kusuke khona kubike ithongo lakhe ukuthi umntwana anduba aphume ephehlweni ngabe ithongo lakhe lifuna ayophahla emfuleni ngabe lifuna ayophahla emalwandle ngabe ithongo lakhe lifuna ayophahla empophomeni noma entabeni noma ngabe ngathi mina emahlathini ngoba ukuhlukahluka kwamathongo singenile ahlukile impela lapho siqala khona umntwana simnyise khona la kusuke khona kukhona ithongo lakhe anduba kufika usuku-ke lokugcina lokugodukisa umntwana lapho khona ngosuku lokugcina siyaye sihambe-ke ilanga melisuke lithambama sesimgodukisa umntwana eseyokwamukelwa phakathi kwamabala asikhaya sesiqala umgido-ke lapho okugida-ke ubusuku bonke kuze kuse lapho-ke khona sisuke simema yonke inhlobo yamathongo akuleli khaya siwasondeza ngokwesintu ngokomgido umgido wezangoma kuze kuse emnyango lapho kuthi khona-ke mese kuse emnyango-ke sisuke sesiqala-ke sesiginqa-ke izilwane phela zamathongo lezi asuke ezokhuliswa ngazo phakathi kwekhaya